بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. musidɓe julɓe nene gotoɓe haray ko hutuba mo marɗen ɗo hannde o wonɗen e préparanade ɗo haray imam men on no fi no natira haray partage en vidéo on fiyo jama o waw heɓi nafoore e muɗum fota ko hikkiɗon kadi haray inchallah hiɗen mari si allah tawni en e jaam cheikh aboubacar diare hande kikiɗe ɗo ka radio lawol kisal à partir de 20h40 45 50 plus tard inchallah haray ɓe mari waɗangol e lande e jaababuyeji ka radio lawol kisal si ɗon feƴƴi haray ɗe mari jour ji ɗin fof radio lawol kisal darfuji docteur maɗouri bari ɗin inchallah haray noon ko honɗum woni on ɗon faandude ko fijo jama o wawu heɓude accès e darsuji maɓɓe ɗin fof huɗɗandema e ala on ñalorma bambeto kañumma e tenen on 19h30 bawasir e talata on 19h30 bawasir e alarba on 19h30 bawasir e jeudi on kadi 19h30 bawasir ɗum feƴƴi wono hande juma on deftere samoro dani on julirde nde alaji savani en waɗi nden lambañ aray si ɗum ɗon feƴƴi asawo o ko demodula min hajul muslim si ɗum ɗon feƴƴi haray ɗen toronira en fof wakkilagol siiba ɗi darfuji siiba dina meɗen kan kollitira kadi ko faami e muɗum ko famali ko lando ha fama ko ɓuri newade kon fof noon e ko ɓuri moƴƴande kon fof kadi haray ko janngugol ha fama hol gollitira haray assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam. Hayya 'alas salam. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. آتهم
الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ولي الصالحين. حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما. نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. بلغ الرسالة ونصح الأمة وأدى الأمانة وجاهد في سبيل ربه وعبده حتى أتاه اليقين. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. عباد الله، أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله عز وجل وطاعته وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأن نترك الظلم وننبذه وراءنا ظهريا، فإن الله جل وعلا قال إنه لا يحب الظالمين، وقال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. فالظلم ينقسم إلى 3 أقسام: ظلم العبد لربه، وظلم العبد لنفسه، وظلم العبد للعباد أمثاله. en yetti allahu subhanahu wa ta'ala tedduɗo mawnuɗo towuɗo seniɗo handuɗo e yettede moƴƴiɗo e meɗen waɗi en ɓiɓɓe adama tedduɓe, waɗi en julɓe, waɗi en jeyaɓe e moftenelaɗo muhammad sallllahu alayhi wa sallam. moƴƴori e meɗen nemaji heewuɗi limugol andata ittiri majji. en yettimo, en jarnimo, hiɗen qirro ko kanko tun woni allahu reweteɗo. tawa si rewama nafay rewɗo on, mo rewali lorraymo ñande goo. hiɗen qirrano nelaɗo meɗen muhammad sallllahu alayhi wa sallam ko allahu woni ko nelimo. nelirimo e hoore goonga, nelirimo giggol e hoolare. hiɗen seedo fellita wonde o yottinno nelal ngal, o jamfaaki, o bonnaali, ko moƴƴo, ko nunɗuɗo, ko feewuɗo, ko yiɗɗo en, ko yiɗanɗo en. yo Allah juula e makko, juula e sahabaɓe makko ɓen fof, juula e hoore kala jokkuɗo dina kaɓe jokkuno kan. Allah tawra kan dina jokkuɗen, allahumma amin. musidɓe julɓe tedduɓe, mi wasiyo hoore am, mi wasiyo on onon kadi, hulen Allah towuɗo o, hulirenmo jogitagol ko o yamiri en yo en waɗu kon waɗen. accen ko o haɗi en kon woɗɗitoɗen few. wota en rewirmo dey si wona no o yamiri en noon. iwtiren ɓaawo nelaɗo on. so en waɗi ɗum ɗo hara en woni hulɓe Allah. mo hulali Allah noon waɗi ɗum ɗo, sakkitode makko nden ko niise, lahara makko on ko lette si Allah yafaki. anden allahu subhanahu wa ta'ala himo harmini piiji bus ka leydi ɗo. wi en wota en waɗu, o tongani en ɓay siɗi waɗama ko lorra yaltata. kala ko Allah tongani en, kala ko o haɗi, kala ko o harmini, ko tawde moƴƴa. no jeeya noon e ɗin piiji ɗi o haɗi, o harmini, o tongi, tooñe. الظلم tooñe. الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه المناسب. ko wiyete tooñe ko waɗugol hunde kande foddaka e waɗede. harana kande fodda e waɗede ɗon waɗande ɗon haray woni ko woni tooñe.
allahu subhanahu wa taala o harmini ɗum piiji ɗin fof kumbe ko yo waɗe ka hani wadde ɗon waɗane ko hana waɗanede kon o wi kanko allahu subhanahu wa taala hadisul qudsi o wi ya ibadi inni harramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu baynakum muharraman fala tadhalamu o wi ko onon yo jiyaɓe an min mi harmini tooñe ɗen e hoore an mi harminani hoore an tooñe mi tongani hoore an tooñe allahu subhanahu wa taala goɗɗo forsatamo goɗɗo dowlatamo goɗɗo farlata goɗɗum e hoore makko kono kanko mo farla e hoore makko himo farlitano o wi mi harmini tooñe ɗen e hoore am mi waɗi tooñugol hakkunde mum koko harmi wota on tooñidir fala tadalamu wota on tooñidir hakkunde moɗon tooñe ɗen no waɗi pecce tati jiyaɗo on ko o tooñata hoore makko neɗɗo on tooñugol hoore mum ko o faggitagol bakkatu mo yari beere ma fimi dorob ma jeeni ma wujji ma jatti ma ño'i ma kala bakkatu ko waɗi ko hoore makko o tooñi sabu joddi on bakkatu ɗon koye hoore makko yantata kullu nafsin bima kasabat rahinatum wonki wo wonki ko tiginde ko o faggiti kon e mana kanko joɗɗinoyte seeke ko o faggiti kon ko ɗum allahu subahana taala ɓa o letti bakkon yimɓe ɓen o inni wama zalamnahum men toñaɓe de walakin kanu anfusahum yadlimun kono ko hoore maɓɓe ɓe toñayno kamɓe wonno e tooñitade kala bakkatu mo neɗɗo faggiti haray o tooñi hoore makko ɓay ko ka ɓandu makko ka wonki makko rewoyte tooñe ɗimme ɗen zulmul abdi li rabbihi ko neɗɗo on ko tooñata jeyɗomo on kon tooñugol allah ko ƴettugol haqqeji allah ɗin jonna goɗɗum ɗum woni shirkangol allah ko ɗum waɗi allahu subhanahu wa taala o wi alladina amanu ɓe gomɗinɓe hooli allah walam yalbisu ɓe jillidiraɗi imanahum gomɗinal maɓɓe ngam bi zulmin e tooñe ulaika lahumul amnu ɓeɗo no mari hoolare ñande dargal wahum muhtadun ko ɓe woni fewɓe men kadi ɓaawo aya ɗo cippike sahaba ɓe fuu jooti aani ɓe ari ɓe jicci yeeso nelaɗo ɓe inni ayuna la yadlimu e nelaɗo awa men mapike ko hombo e amen woni tooñata men ɗo fof ko men tooñoɓe nelaɗo maki hadis wonɗo ka sahihayn al amru laysa kama tadunnun fiyake on o aya ɗo nano sikkirɗon noon nano faamiɗon aya on nanon aya on yaari innama huwa kama qala luqman libnihi ya bunayya la tushrik billahi inna shirka la dhulmun adhim innama الظلم المراد بهذه الآية هو الظلم المراد بالآية في سورة لقمان وإني ونانو سكير لنو ko tooñe faandaɗe ɗo ɗen ko tooñe ɗe Luqmana yetno ɓiɗɗo mum on o wi ɓiɗɗo makko on ko an yo ɓiɗɗo an wota tooñu wota shirku sabu shirku ko tooñe mawɗe ɓeyni e yo awa sinda ɗo andi jakarna tooñeji luttuɗi ɗin woni ko faanda ɗo ko tooñugol shirkugol mo shirkani allah haray o tooñi allahu subhanahu wa taala himo toŋi ɗum himo haɗi himo harmini ko wiyete ko shirku e noneji mum ɗin fof woni ko shirku jano on woni ko shirku tosoko on woni ko suuɗiɗo on woni ko feeñuɗo on ko on tigi shirkiri ko fi heɓugol jawdi ma ko fi heɓugol laamu ma ko fi heɓugol teddungal
ma ko fi heɓugol cellal ma ko fi heɓugol ɓiɓɓe ma ko fi daɗugol ayɓe ma kala wono shirkiri shirku on no harmi haray on tigi tooñi Allah ko tawata ko Allah tun watta a wi awa mbiɗa ɗaɓɓira on ɗum ɗo meɗen domira on ɗum ɗo a tooñi Allah kono ko hoorema tooñuɗa si feƴƴi on ɗon tooñe zulmul abdi lil ibadi ko neɗɗo on tooñugol jiyaɗo on tooñugol jiyaɓe ɗimmoɓe makko ɓen on tigi tooñugol yimɓe ɓen oɗon noone noon no ɗuuɗi ko ɓurata tooñude ko wawayɓe ɓen ko waway ɓen ɓuri heewde tooñude waweteɓe ɓen lamɓe no tooña laamaɓe marɓe no tooñira ɓe mara sabu maral mum ngal kañum wowɓe ɓen no tooña ɓe wawata ɓen duhiɓe ɓen no heewi tooñugol suddiɓe mum ɓen mawɓe ɓen no heewi tooñugol fayɓe mum ɓen gollanteɓe ɓen no heewi tooñugol gollanoɓe ɓe ɓen fayde ko heewi kon kono wonɓe dow ɓen no heewi ka tooñi wonɓe ley ɓen ko hunde harmude de dagaki l'islamu ko ari ko tabintingol nunɗal inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba inna allaha ya'muru bil adli allah himo yamira nunɗal ko fotindirgol piiji ɗin ko waɗugol kum be ka kon haani ɗon waɗanamo be ko haani kon jonnitamo be haqqe muɗum allahu subhanahu wa taala no o waɗiri yimɓe ɓen ka hoore leydi ɗo himo ɓurdi dinni o waɗi jonni woɓɓe doole e ngo sengo ɗo ha tawa woɓɓe goo ɗon ɓe mara ɓe dolna woɓɓe o dolniri ngo sengo ɗo o haɗi noon o harmini o inni fiya mari doole e hoore ɓeeɗa andu doole ɗen wona an okkiɗe hoorema ko Allah okkuma ko ya yurminɓe ɓurɗa ɓen ko ya dankoɓe wona ya tooñirɓe ko ɓurduɗa ɓe nelaɗo meɗen sallllahu alayhi wa sallam ka hajjatul wada o maaki ala inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaykum haramun ka hurmati yawmikum hada fi shahrikum hada fi baladikum hada ala hal ballagtu qalu nam qad ballagta wa nasahta wa addayta qala allahumma ashhad nelaɗo ka hajjatul wada jamanu mooɓi ɗen andi yaaɓe hajju hare no ɗuuɗi o maaki hey heɗite moƴƴi hey ƴiiƴam mon ɗan jawle mon ɗen teddungal mon ngal hakkunde moɗon no harmi tooñugol bonna ɗum ɗo no harmi tooñugol piya goɗɗo ma barminamo itti e sikke wargol mo no harmi ƴettugol jawdi makko ndin harana e hoore haldi fotti e welaye no harmi huncugol teddungal goɗɗo bonnutugol teddungal goɗɗo ittugol bote e goɗɗo wirtugol goɗɗo hersingol goɗɗo no harmi wano andirɗon ɗum no harmi hande e ngal ñallal ɗo e ndu lewru ɗo e nde nokkure ɗo tooñe ɗen hande hiɗe jaali hiɗe ɗuuɗi e niveau ji ɗin fof kono wota maapine ko goɗɗo goo woni e tooñude haa hewta ko maapotoɗa kon ko wonɗa e tooñude kon an andu kullun yuhasabu ala nafsihi yuhasabu ala amalihi andu mo be hasbete feere mo be hasbete golle mum ɗen wota wi joni awa ɓay ɓeeɗa no tooñude ɓe no wadde ɗum e ɗum an kadi a waɗay an ko wonɗa e wadde kon hewta ko ɓe to woni e wadde kon
toñeji ɗin laami ɓen no toñude laama ɓen nokkeli buy ka nder galleji ka nder cuuɗi meɗen toñeji no wodde nder toon sonnaɓe buy no tampi jaggu e baawal e toñede e bonnede haqqeji muɗum immorde e gendiraɓe muɗum modiboɓe maɓɓe ɓen wullito ha ronka yeeto mawɓe muɗum ɓeyna muñño kori muñño yeeto esraɓe muɗum inna menen min ronku ɓiɗɗo amen o minen ɗo min ronku joni ndaare no gerduɗon wo lando karamokoɓe ha ana min ɗo ɓe tefata ɓe yeynata ɓe arata ka an ɓe jannatalan ɗum ɗo ɓe wattalan ɗum ɗo hiɓe waɗiri mini hiɓe akkitiri mini hiɓe piyay ɓe yennay ɓe waɗay ɓe wattay wowla naɗo wo kon muñño naam yon tigi muñño kono enen kadi suusen fewtugol toñuɗo innen accu tooñe no sattani en moƴƴi non ko ɓuri heewde kon enen ko tooñaɗon yaneten e mum innen yo muññu kono tooñuɗo wi accu tooñe tentini si himo jogii doole ma himo jogii jawdi himo jogii nafoore on ɗon ko tertere tum ene taw tewtoɓe koni acceɓe heeta wolanɓe ɗum ɓe seytinen nam tooñeji ɗin no woodi accen tooñe nelaɗo meɗen sallllahu alayhi wa alihi wa sallam o makani en ittaqu zulma fa inna zulma zulumatun yawma alqiyama rente tooñe acce tooñugol sabu na tooñe ɗen wontoyay niwre niɓɓintinnanayi tooñuɗo on ñande darngal o makanno Muad ibnu Jabali radiallahu taala anhu ɓaawa o imminimo Yaman o wasiyimo o inni innaka taati qawman ahla kitabin falyakun awalu ma tad'u ilayhi shahadatu an la ilaha illa allah aw shahadatu an la ilaha illa allah wa anni rasulullahi fa inhum ata'uka lidhalika fa'alimhum anna allaha qad iftarada alayhim 5 salawatin fil yawmi wal layla fa inhum ata'uka fi dhalika fa'alimhum anna allaha qad iftarada alayhim az-zakata tu'khadhu min amwalihim tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu fi fuqaraihim fa inhum ata'uka fi dhalika aw ila dhalika wa iyyaka wa kara'im amwalihim wattaqi da'watal madlumi fa innahu laysa baynaha wa bayna allahi hijabun o wi Muad miɗo immindema ɗo Yaman ɗa yahude kono ko yimɓe jomiraɓe defte wonɗa yaade ka muɗum ko alyahudu e annasara no woodi ko ɓe jangi atto noddaɓe taw e tawhide on yoɓe wotindin Allah yoɓe seedo wonde ko Allah tun rewete min kadi ko Allah nelimi ko ɓe nulaɗo Allah si ɓe jaɓanima ɗum yeetoɗaɓe Allah no farli e maɓɓe julɗe le jowi e nder jemma ñalorma on si ɓe jaɓanima ɗum andinaɓe Allah no farli zakka ka jawle maɓɓe ittete e juuɗe alduɓe ɓen jonne wasuɓe ɓen si ɓe jaɓanima ɗum mi rentinima mi haɗima mi hajidike noon jawle maɓɓe tedduɗe ɗen ta toñuɓa joni an ko min imminma ko min woni chef délégation o he ko ndigari ɗa ko kalaldi ndi ko ngerimare ɗo ko ngeɗo suɓoɗa tensoɗa ko tawata haqqille maɓɓe ɗen ko ɗon woni ƴetta ɓuri ko yamiraɗa ya ƴettu kon hara a tooñi wattaqi da'watal madlum rento watta yila hiw hoorema e kuddi toñaɗo si a wiyama ya ƴettu ga'u wotu hun dabbaku a yahi ƴettoyi kalal di duuɓi nayyi ma di duuɓi jowi haray a tooñi mo tooñuɗa on si tawi o wawatama yettade fewno ɗon ko ɓuri fande kon ko wigol mi accidima e Allah ma Allah heƴa e hakkude meɗen ma o immo yo jemma an hiɗaɗani hiɗa hira Allah o no ƴettuno ɗum ɗo toñimmi Allah yottanolan Allah waɗmo hunde kaari Allah wattumo ni Allah halkumo Allah waɗɗum ɗo o wi rento ndi kuddi o toñaɗo sabu hakkude kuddi ndi
e Allah heedode ala riwaya goɗɗo goo wi Allah wi ay Allah ndin kuddi ɗon ndi tontinaɓe ka duule dow ga Allah inna la ansurannaka walaw bada hini mi wallete hay sina joni kono mi wallete idan hay si tawi lasli on ko haani wiigol joni lanɗo julɗo on immini yahu addanoyami zakkaji ɗin e juuɗe ɓe wonɓe ka gure e wonɓe ka gese kala sini ko yimminaɗo ko yo ittu zakka ko yo kontu kolce capantati kala nagge kolce capantati kala ko ga on wotum dabbako kolce capannayyi kala ko wiige ɗiɗiɓe so yahi koko wi'a kon beru duuɓi wi'akol kol ko ɗum o dowa addude so ƴettoyi ko ɓuri ɗum ɗon haray o tooñi ɗo lasli on koko yamira o ɓeydu tun seeɗa hoore ɗon hay ɗum on kambaɗo ari itti e sikke sincangol hoore muɗum jatta jawdi goɗɗo gila ka fuɗɗi ha ka hatti hara ko tooñe haray wattanen fondo hulen Allah accen tooñe nelaɗo men sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ñande goo o maaki mi tanginike komi wonta hakkude mon kon ɗuuɗa hande kadi min dow kala mo mi tooñi yo ar o yetto ɗo kisan o maaki man kanat lahu inda akhihi madlamatun falyatahallal ha minhu l an qable an la yakuna dirhamu wala mata fa in kanat lahu hasanatun ukhidat li sahibihi wa in lam takun ukhidat sayyi'atu sahibihi faturihat aw fahummila alayhi aw faturihat alayhi aw kama qala sallallahu alayhi wa sallam o maaki mono mari tooñe hunkun o tooñi goɗɗo yo eto o dattina kun jooni falyatahallal ha min yo eto kun ɗon iwa hakkunde maɓɓe o toromo yaafuye o yayaafo ma si tawi ko jawdi o yoɓita gila jooni himo wujjunomo himo détournunomo himo ɗaynunomo hendi jawdi makko no o hendori wo haqqe oya tawi o welaka yo eto ɓe regila ɗum ɓe moƴƴina ɗum gila jooni sabu ɗum ɗo wiigol mi tuubi hakkudangi Allah a ɗuɗɗini korka e julde e hajju e zakka haqqeji yimɓe ɓen ɗin haray no yibbi habbima ɗo ko be hara ko kanko yaafima o wi falyatahallal ha min yo eto o dattina ɗum e juuɗe o ya no waɗi goɗɗi goo tooñeji goo wona jawdi on tigi ño'unomo ma o fenno e hoore makko ma o bonnumo inde mama ɗiɗo ko yo wi miɗo waɗma hunde kadi yaafolam muññanolam accanam mi kanseno ko min wannuma ɗum ɗo ma sifa ɗum ɗon faliyata hallal yo wi yaafolam o wi aɗo hewtugol ñalande nde tawata ndeññande mbuuɗu ala biyenji ala la dirham wala mata mata ko kala ko tawata no yowodiri wona mbuuɗi biyenji ala wona téléphone woodi wona auto ya joɗɗino téléphone goɗɗo a jonnitanomo yawmal qiyama a innama no yo addu téléphone ala a ƴettino mbuuɗi goɗɗo yawmal qiyama dollar ala franc ala euro ala a wiyama no ya yuɓɓu laaɗo maaki si on tigi no mari moƴƴi baraji ƴette e baraji ɗi embere ko toñuno yimɓe ɓen kon ɓe jonne si o mara baraji ƴettoye e bakkatuji ɓe o joganiɓe embere ko joganiɓe kon watte e hoore ma hadis goɗɗo ko hadis muflis kanko ɓuri yañude oɗo nelaɗo ñande goo mo torode sahaba ɓen hadis wonɗo ko sahih muslim o maaki atadruna mal muflis hiɗon andi ko hombo woni yawɗo fayt pertuɗo mo ala hay hunde al muflis huwa man zarat duyunuhu ala dahlihi ko wiyete muflis komo tawata ñamale mum ɗen ɓuuri ko mari kon ko o mari kon wawata yoɓude ñamale makko ɗen o wi ene hiɗon andi ko hombo woni on
بين المفلس عندنا من لا درهم له ولا متاع menen ko men konti yaado fayt komo mara mbuuɗi espèce mara kadi biyen jayunde mara ka nder mara ka yaasi mara jawdi darini mara jawdi walindi riwaya goo wi oɗo so yamiri wattake so haɗi accatake so wowli son kay menen ko oɗo woni yaɗo fayt ndaɗo maki almuflisu min ummati yawma alqiyama e mofte anden ko wiyete muflis yaɗo faytuɗo fayti o ñande dargal allazi yati bi salatin wa siyamin wa zakatin lakinnahu shatama hada wa gadafa hada wa akala mala hada wa daraba hada wa safaka dama hada fayu'khadhu aw fayu'ta hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi hatta idha faniyat hasanatuhu ukhzat min sayyi'atihim faturihat alayhi faturiha fi an-nar aw kama qala sallallahu alayhi wa sallam o maaki mofte ande ɗo ko wiyete yaaɗo fayt o ñande dargal ko aroyowo immintinne no mari julde no mari korka no mari zakka mi mana himo juuluno baraji mum no waali himo hooruno baraji mum no waali himo ittuno zakka baraji mum no waali riwaya goɗɗo goo wi yaati bil hasanati misle al jibal o ardoya e moƴƴi pelle pelle moƴƴi baraji pelle pelle a tigi to ha kofne sola ni baraji ha dowga himo waɗi waɗeteɗ ɗin ha moƴƴi kono waɗeteɗ ɗin o woɗaki o wi kono oɗa o yennunomo oɗa o kansiri mo zina ɗaf ko wigol o ko fattujo an a waɗi zina ma ko a fattujo hande kundule yimɓe no heewi tentiri ka ɓeyguli a on debbo ko haylotoɗo on ko waɗo zina on to naru ko buumi ko on ko neɗɗo bonɗo on ko jokki wo ko worɓe on ko waɗi wo ko ɗum ɗo e ɗum ɗo himo tawi ɗengal makko ngal o jogaki himo kansira to yimɓe wonde wonaɓe ɓi halal himo ƴetti jawdi oɗa ñawlotono yoɓata janfotono yimɓe ɓen ka huwodire hendo jawle maɓɓe ɗen himo piino oɗa focci ɓay mo ɓuurimo doole luubimo himo wari kadi woɓɓe mo hibbi ƴiiƴam ɗiɗo fopp ɗi probléme ji ɗo fof mo jogui ɓen ɗon waɗanoɓe ɗum fopp ɓe ara ɓe daro allah o ɗo o jiyaɗo maɗo o tayano ko go deyta o no woodi ko woni hakkude amen ihi allah subahana taala kanko woni ñawowo taban o jonatake ngenade ono wi la zulmal yama o wi hande toñe ala few allah subahana taala innawa malaika ɓe ndaare embere moƴƴi makko ɗin mo beberu ko jogani ɗum validé waɗe valeur ko tooñi on tigi kon ko joganimo ɗon kon valeur mum baraji ƴetton jonno on tigi o yaha oɗa ƴet nokke o jonne oɗa kadi nokke o jonne oɗa kadi nokke o jonne ha ka nokketeɗon lanna tawa joganaɓe lannali malaika ɓe inna allah baraji ko manno kon fopp lanni kono ɓe o jogani ɓen ha joni no ɗo oɗa emo warani oɗa emo warnomo oɗa mo piino oɗa mo yennuno ɓeɗo ɓe hendaki ko maɓɓe ko honno min watta o inna ndaare bakkatuji maɓɓe ɗi embere ko joganiɓe kon watton e hoore makko no gasa o hende yo bakkatuji ko hara kanko waɗano ɗen bone ɗon few o hende yo bakkatuji yoɓɓe go hara koye ñamunoɓe dorogu bakkatuji dorogu ƴette hibbe hoore makko tawa kanko o andano hay ko woni dorogu no wawi hara ko bakkatuji beere tawa kanko yarano beere hande wotere no wawi tawa bakkatuji zina kanko zina no hande wotere ɗin bakkatuji ɓen nokke adde hibbe e hoore bakkatuji ɗi o mari ɗin joni moƴƴul lanni few hay boneji ɗi o waɗano wattama e hoore makko tawina e hoore tooñi kono summa turiha fi nnar o ƴette o wedde ka nder yiite o buge ka nder yiite allah dandu en honɗum defimo ɗum ko tooñe ɗen allah dandu en tooñe aqulu ma tasmauna wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iri lmuslimina min kulli dhanbin wa khati'a fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim
الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبع أثرا واكتفى. إيتي الله سبحانه وتعالى كفؤدode e ka hakkunde e ka timmode mo hani jarnude mo hani mantude himo hani rewede laɓɓinane dewe ɗen kadi hara o shirkanaka few hara o rewiraka bid'a yen torimo yo tabintingel e hoore diina selluka diina laaɓuka diina ka nelaɗo e sahaba ɓe wonno e mum no ɓe rewirno Allah noon torki Allah yo Allah arsuka e rewirgol mo noon si tawi no wonɗen e waɗirde ni ko ni o yiɗi o yarlori ko ni nelaɗo gerduno Allah tabintingel nge ɗum si tawi no woodi toon ko wopodiri yo Allah hollu en wurten ha feppa jeg tawa ko naɓeten kon ko kanŋe koko ɗaɓɓa kon tigui harana fo foññe colli no nandi kono na gotum biye foojo on e vrai jo on na anduɗa senidirta ka dina wallahi ko waɗa toon bid'aji ñembina nandina wayi wasi tawi ko original no ɗuuɗi a wela senidirde Allah wallu en sennidiren haray ɗe tooñe wonaɗe e waɗede hakkude yimɓe ɓen etoɗen accenɗe mo ɓe yo ndaaru kañum mo waawi on taw si wala mo tooñude wallahi ka nder cuuɗi komi inni kon sonnaɓen no tooñede nokkeedi boyi no wuli kati jon galleɓe boyi ko woni gollirde ko doole no andi o sonnajo ɗo o gasa ka o iwi toon koye famille lo'uɗo famille miskinɓe famille ɓe ala konngol waɗa mo maltraité sabu ɗum no andi ala ka wullito aya wolno ɓoyaka a walno noon ɓawe maɓe tawa ko yo wulluɗo piiramo ka salon o wulla o yaaka nder chambre piyamo ka chambre o wulla wara ka salon ala ka yahe woɓɓe ko ɗum noon utilisirta no satti tooñe no arde ƴettugol rewɓe buy waɗa woɓɓe bataɓe waɗa woɓɓe botaɓe woɓɓe tippataki mo hajitande mo ala kala ko woni ko songo hey mimi ala ɗum nani hey man nan ɗo hey konno siko oɗa ko woli hi konno wiɗa non en wawi ɓeydugol hon ɗon koyna probléme ala ɗon ɓurdina ɓiɓɓe ɓen kadi watta hoore ɗon ta oɗa ɓeydo si nawni karannaɓiten ɗaɓɓugol lekki siko oɗa ko musi ma hondu baba ko ɗum musse ko ɗuma amman ka ɗaɓtara imane men ko tooñe noon ɓe fof ko an addoyiɓe ɓe fof ko dewgal woni hakkude moɗon koko waɗi ha oɗo dagui kon ko ɗum waɗi oɗa kadi dagui ɗon no ka nder cuuɗi wattanen fondo ka golleji hakkude wonɓe e gollude e wonɓe e gollanede wonɓe e gollude no tooñude gollanteɓɓen angal waɗugol ko halda kon angal waɗugol nunɗal e hoolare gollira no haniri noon jam fo imma bonna ko ɗumante ko ma ɗum wujja ɗum suuɗa ma ɗum waɗa dose ɓurtinama ɗuma eto ɗono harana no haaldira no waɗi gollanteɓe goo si gollanama yawata yoɓude golluɗo on ara ha o ene patron e alaji en kon noon he ko ɗum hawjuɗa min fewno mi hettako a yaha ara faɗi janggo nelaɗo maki atil ajira ajrahu qabla an yajiffa aramuhu gollowo ma on ado lakkere nde yortude jonnu mo joddi ko haaldi ɗon ko ɓaytum o timmini golle ɗen no haaldir ɗon noon han ɗum ɗo ko mubalaga fi ya waɗo heña na wigol ko be ngulen ndi no gasa o gayna golle ɗen o lowoto taw noon so ara ko fandaɗo ko wonde ɓaytum o haɗi ko haalda kon no haaldirano an kadi wo tawi ɗon hande e janggo jonnuma ɗum kadi probléme ji no ɗuuɗi ɗon ka daariɗa o sa daari telen golloɓe wiya ko ɓen ɗon ɓuuri bonde sa daari e gollanteɓe woɓɓe goo a tawa ko ɓen ɗon ɓuuri wawde tooñude hakkude wonɓe e ñawlade e wonɓe e ñawlude laaɗo maki matlul ganiyi zulmun yuhillu irdahu wa ugubatahu ɓowran yororan ñawliɗo tawa no mari ko yoɓira o maki ko tooñe
ɗen ɗon tooñe daginayi lettugol mo e wirtugol mo hande no woodi puy no fije no jale haa ɓe hendo ngel ma ñamande si ɓe hendike hande kadi ɓe halori woɓɓe goo wona e suuɗagol hara ɓe hersi sinda ɓen ɗon ko woɓɓe goo hakkitande mo ngala ɗum a hey quoi kare mi wujju woni mi ñawne mi ala taw mi ala he min ko nu falɗa ɓayi mo anndi no gasa so karakiɗo joni on yahoy ka saria to ɓeynata he ma mo wawi karɗitude fes ɓay enen ko heewi kon ko hoolare wona e huwodirede goɗɗo arata ɗo inna ɗum nan faala ya ñawlan ɗo joni 1 million o inna innamo yahu addoya seede ɓe ɗiɗo makko baaɓe ɗiɗo ma windu ɗo kaydi signa wonde ya ƴetti ɗo 1 million e juuɗe an ñalande kaari a artira ɗi ñalande kaari no fandi sa wolni waynama yon ɗum hakkude men kadi hewtiɗo no ƴetti mi falaka joni noon ko verbal hakkude onon ɗiɗo tum i simo faala woni min mi ñawlakima hande mi ñawlakima janngo so yeey ka sharia ñaaw on ko no wiyata honɗo mo hombo woni seede men honto ka winduɗon noon non ɓe windano ɓay hari ɓeɗen andi men o noon mane men anda ɗo ko hombo wonno hombo tawano hay goto tawano ko awa gasi mi acci ka Allah idan no jeeya e tooñeji wonɗe e wadde ɗin ñawlagol salo yoɓude ñawlagol salo yoɓude ko boneji ɗiɗi aggodir ɗum bone arano o mo ñawliɗa ɗi mbuuɗi ɗo ko wonnode e gollude joni l'islamu jaɓayo goɗɗo ɗaɓɓu intérêt e hoore ñamade ɗiɗo a kaliɗi ɗo dumunne hiɗa wawnomo jontude ɗi o gollitata ɗiɗi ɓeydo joni a kaliɗi ɗon ɗi ala ɓeydade kono e ɓi o ko beru ko jonnuɗama kon o jonnita ko ƴettuɗa juuɗe makko on jonnitama a toñima ɗon ɗimmum ɗum a uddi fayta dambugal moƴƴere sa ari a ñawlike a yoɓali mi ari mi ñawlike on ɗon o yoɓali mi yoɓali goɗɗo goo tato ari ñawlike ɓenno kadi yoɓali si naya ɓo ngaro enna no fewndo fewndaki tawa no fewndi kono himo huuli tawa on ɗon no wawi wa mere ngene hasa huwa saddu abwabil hayre ko uddugol dambuɗe moƴƴereji ko ɗum si Allah subahana taala lambi o wi hal jasau ihsani illa l ihsan moƴƴere no yoɓire sina moƴƴere hanaka moƴƴere ko moƴƴere hana yoɓirede ko ɗum si moƴƴere nden tokkodira si tawi a ñawlike a heeɓi tun a yoɓi oɗo a ñawlike heeɓi tun yoɓi arɗo ñawliɗe wosi no woodi kankadi o yoɓay o ñawlay kono wal akse bil akse haray ɗum ɗo no jeeya e tooñeji ɗin accen tooñugol yentori Allah subahana taala Allah dandu en tooñude e tooñede Allah waɗa yimɓe moƴƴuɓe yimɓe yurmeteɓe yimɓe gongoɓe waɗoɓe piiji ɗin kadi hani ɗon hara en tooñata hoore meɗen en tooñata Allah subahana taala sirkal ngol mo en tooñata ɗimmoɓe men ɓen allahuma adina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fima a'tayt wa qina wasrif anna bi rahmatika sharra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la ya'izzu man adayt wa la yadhillu man walayt tabarakta rabbana wa ta'alayt allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina allahumma inna nas'aluka mujibat rahmatik wa azaim maghfiratik والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم اجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ول علينا خيارنا اللهم ول علينا خيارنا اللهم لا تسلط لنا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم وحد كلمة المسلمين على الحق اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا تراصوا واعتدلوا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين هذه جماعة هؤلاء يأتوا وران بتوبة على المكتوب في إتودي إن شاء الله هاي أوكي من تاج سادة في وقت الجابة والله ده هو يوم على كده نقول تريد الدعاء إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله Wih, coba sini dulu itu. Sini pun ada. Dia tunggal dulu mau pak. Jonna dan
langal joni goɗɗo jomba sonnajo seeda wono hara mo seedande nde o seedande nde yaadano e sharia on no wi'irno bon hara wona goɗɗo noɓe en kanko jomɓuɗo mon o andano ɗum wona ɗum hara o kanko andano hari kergal debbo o seeda ko hari no manque ko sharia o landi wona ha o anda ɗum ɗon hay ko ɗum hani waɗa joni kono wiɗa joɗɗo nokkede manam mawdi makko accitano mo hari mawdi makko accitali mo hiŋi hari accitande nden hari rewrade ko sadi o wiya kanko no hari o anda ha o jommi wonno accitande honno latorno accitande nde na accitande ko honno accitirno na kanko accinto jombo ɗon legol o jombo mo ko ɗum no min ni jombunoɗo mo law on ko honno accitirimo ayi joni hawra e sharia ko mo makko ɓe jaɓitimo e jungo makko joɗɗinare mo addas okkitimo bismillah rahmani rahim sallllahu ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala aray ɓeeɗo ko landi goɗɗo jomba sonnajo seedaɗo kono jaka seedigal ngal nano sharia wi noon kanko sonnajo on e moodi makko ɓe seedi kono gorko ɗimmo on o anda o jombamo ɓe wonda feeñanoyama noon e jaka o gorko on jombunoɗo mo on accitano ko mawɓe jeew on tun inni menen mawɓe jeew on tun inni menen min jaɓiti ɓe wi ɓe jaɓiti ɓe joɗni edde ma ɓe jaɓiti tun ɓe okki joni ko honno o watta ɗo haray o andi aɗo andugol o nanguitirtake kono o andi jaka dewgal makko ngal na moƴƴal ko waɗi dewgal aggatake hoore dewgal moƴƴugal kangal aggal ngal wongal dow ngal ngal moƴƴa ɓay sonnajo goto worɓe ɗiɗo jombatamo fewdo gotum tawa ɓe fof mo ɓe ko ɓeygu mum gasirtano donc taaddudul aswaji gasata taaddudul zawjat no sella kono taaddudul aswaj non ala ka sharia ani on gorko debbo goto heɓi worɓe buy nde wotere o yahay ka oɗa o yahay ka oɗa ɗum gasata yon noon ɓay ko noon koyo accitumo kisan si tawoyi debbo on e mawɓe mum ɓe famodiri e gorko ƴettinoɗo mo on o accitoyi awa on tumati haray mo wawi humitande mo kono sina ɗum haray ngal dewgal ɗo ngal sella e jogui noon probléme molnaɗe ɗen dewle wawɗe noon hande honɗum waɗi worɓe goo ɓe salo dankade debbo on ɓe salo kadi wiide ɓe acciti ɓenne joni fi wottan inde maɓɓe bonu nani hiɓe acciti sonnajo on ɓe waɗama ɗum jogora ɓawo jogal ɓawo jungo joni ko yo won ɗon ha ɓe jaɓɓitamo mawɓe jaɓɓitamo ɓay haaɓi o jooɗo gollima kanko tigui o wi hande kadi wawata wonirde ni ɓe okkitiramo nokkugo o en amin do mi accitano kono aramo andi o falaka ɗum hande no woodi ma debbo on wona ɗon inna joni noon ko honno mi watta joni tan hoore am mi watta joni siko teŋe on acci mi jonti teŋe on na ɗum ko a ɓeygo an do no woodi ɗum ɗin kaaji no woodi ha gorko on wurin o jomba goɗɗo goo o wonda e mum toon alhamdoulillahi taw o tefata o yeynata fi oɗa sonnaji o arantamo o addata dépense no wawi sonnaji on ɗon duuɓi ɗiɗi tawa ko noon o woniri kono gorko on tawa o sa landiki mo ine o accitata so andi no yahede fi ɗum o ɗaɓɓa kawa hamma o suuɗo sikko ɗo noon ala
no woodi joni ko on no watte ɗum ɗo ko probléme wolnaɗo ɓay le sellata toon ko mawɓe inna men min jaɓi min joɗɗini min jaɓiti min joɗɗini edda fi ka ɗum kadi no waɗede ha ko ɗum waɗi ɗo solution no beeɗaɓɓe si wayi noon ko honno dewgal ngal bonnirte tawa sharia on no newni si tawi joni ko ka justice juge joni no newnana lontagol ɗo moodi makko wiyawa mi acciti mi jonnitima hoorema debbo mami mi heeɗi dewgal ngal kono joni ɓa ene dewle ɗen ko ɓuuri ɗurde kon ɗo dewle ɗen ko ka juulirde wona humede ko jokkere nda wona humede l'islam no wiiri noon haɗa kaydi mariage ala si kaydi mariage ala ka tribunal ɓe ha jaka ɓeyna mene min anda o ko ɓeygu makoy min anda o ko mootima honto kaydi ndi si ɗumani ko ɓenne yaahi waɗon en famille siko ka gendarmerie ya debbo yaahi siko ka police ɓeyna ɓay kaydi ala joni yaahi waɗon ton en famille si yewtama ka en famille gorko on ko bandi o wiya min do mi hakkitani ɗo no foti heeɓe solution tabanno sella joni mawɓe gorko on e mawɓe sonnajo on si ɓe tawi ko ni wayi tawi gorko on faalaka ko woni tun ko laagugol mo ɗon sella ka ɓe haalda joni hey en heeɗi dewgal ngal nani ɓe winda kaydi wonde ko kamɓe fof ɓe haaldi fabaso hakama min aali hakama min aaliya woni ɓe woni hakamani ɓe wiya ɓe dewgal ngal helama kono ɗum kadi fayda ɓe jaɓata mawɓe suka on ko heewi ko enen ko tooñuɗo on ko on sembinte no fanɗi fewto tooñuɗo ne hee ko wonɗa wadde ko min jaɓantama ɗum ko tooñeni tentiri si tawi mo nafi seeɗa koy ko awa oyno heewi mi landaki hay goto mon nani min ko ɓeygoa tawa a landaki goɗɗo e maɓɓe joni ɓayi hewtiɗo kono fewdo ko ƴamoytamo ko fof a mawɓe no fof bappa e kawu e ɗum ɗo e ɗum ɗo fof ko ɓe fof yawno ha debbo ngari hani mura ɗi no metti fi ha feƴƴiti kono do ɗon ko yo eto ñeñina ha o dewgal ngala to ngal heela o billahi tawfiq waleykum salam woɓɓe goo wattu maɓɓe tum yani hakkiye konnu tawi konnu ko ɓe taƴi yewte ko fof ɓe taƴa ko bono anndangol hay ko gogo windi ɓe yiɗo no ɓeyni o a oɗo wonita imam ko ɗum ɗum mi faala o wonita imam o fiyon ɗum o makko kañamo eyi woɓɓe henni ɗo ko landi ɗo ko paykum tappi e honndu ɓe yehi noon kalabtane docteur ɓen fof inni o be kum kolɗum taƴe sinano o gasa no wawi wona cancer ma almimi ɓe fottani wonde ko kolɗum kum taƴe mawɓe pay kon kon inni base ala kolɗum kum taƴa joni noon yimɓe no arde dara pay kum kum mawɓe go nandi ko yette sewɓe ɓen ari ɗon kañum kadi no hollude gandal ɓe daari ko kolɗum kum taƴa ɓe ni ɓe oɗo wonata almami wonoyta almami yani joni kamɓe koɓe faandi ɗo yani andi ko chalal al imamu chalal ko maari kanko ɓenni tokurahu imamatu al achalli no aña almamiyagal paralyse ɗo wal aqta'i e taƴa junngojo no gasa ko ɗon ɓe tuugi ɓe ronki faamude gandu seeɗa ko poson ko warata kadi ko jommu si gandal ngal ɗuuɗa ko ɓuri moƴƴude yo on tigi ɗuɗɗi fankugol ngol gandal ngal ɗuuɗa yo fankugol ngol ɗuuɗi idan ɓeɗo ɓe falji haysi ko junngo ngon foppu taƴi hara ko kanko fuɗi ɗon kadi ngo taƴi haɗata wona almami ko laɗo maki ya ummul qawma aqra'uhum li kitabillahi no almo yimɓe ɓen ɓurɗo ɓe janngude deftere Allah nden o wiyani marɗo juuɗe ɗiɗi ma yette barijo on ma yette oɗa ko o wi ko ɓurɗo janngude alqur'ana on oɗo hatta wona almami Allah yo waɗoymo almami torki Allah waɗumo almami hara ɓe mawɓe no huuri e hara ɓe tawa ko almami wa billahi tawfiq nam ko fi du'a woni ɗin wona waɗede ni so du'a ma ha du'a woni ɗin mi wiya ko juuɗe ɗen mi yaali mi yeddodira joni kam o wiye ɗoɗaga on watta hay mo gayni aminde
ɓeeɗo ko landi o ko du'agol ngol iɓe yi'ay jooni si ani ka fontugol juuɗe du'o ɗon ɓe yaali fayde no yeddondira fayda fof fonta juɗɗe nde no du'o bo kono si du'a o gasi ɓe yiyay woɓɓe no fitta ka yeeso woɓɓe fitta hay ka ɓernde ga woɓɓe fittata ko honɗum e muɗum tañinden woni sawaba ko tañinden no ɓuri wonde sawaba ko wonde na yon tigi fittu fes na ka yeeso wona ka ɓernde wona moldirgo juɗɗen kadi few hadis no ari ka sunanu tirmidi imamu tirmidi wi ko hasan kono karama koɓɓen tawtama ɗum ɓe feeli mo moƴƴi noon sabuna e nder tuugo e sanad o rijalu sanad ɗo toon goɗɗo goo mo hadis aji mo ƴettatake hadis o na selluɗo ko lowɗum on noon hadis ko wi laɗo sallah sallam no maki si on ɓanti juuɗe mon ɗen on torike la taruddu hatta tamsahu biha wujuhakum fa inna allaha jailum fihima albaraka o kama gal o sa toni juɗɗen a torike allah wota yiltu juɗɗen ha fittaɗe ka yeeso allah waɗa e barki no waɗi barki e juuɗe ɗen fi ka newe ɗon barkino toon fittu ka yeeso ta barki hibbu hadis o na selluɗo madame hadis on sella lasli dewe ɗen na ya waɗu ha heɓa dalil ko ya waɗu ko yen he accir ɗum kono ɓay on noon hadis no woodi no imamu tirmisi no wi ko hasan mo fitti e wiyata o waɗi bida kono en wiyay o waɗi ko tawata ko accugol ngol ɗon ɓuri moƴƴude accugol ɗon ɓuri moƴƴude few haray ko ɗon ɗon woni gontigi ande muɗum wa billahi tawfiq woɓɓe lannaɓe o ka julde kam ɓe woni e julde ɗo salli jon no wanno accident gonel ngal heeli joni noon ɓe adani mo jullata ko ɗon o jotto o noddina so tawi ɗum no selli ka sere ɓayi haɗa salliɓe goo no woɗarana on ɗo ɓeɗo koɓe landi ko sallijo mo koyngal mum heeli wonno ɗo accident mo koyngal mum heeli joni simo noddinde ko ɓe addanmo jullere o jooɗo ka o jooɗo mo noddina ɗon wo si tawi ɗum no sellike madama kono noon o wawi ko ɓuri moƴƴude ko daragol kono haysi ko wawɗo darade so jooɗike o noddini hay fus noddinani no timmitis hunde ɗoytake tentini femɗo ko micro andi ko wiya daragol ma ƴawgol dow ko fi yow ko si tawi ko hito ngo yow kam muuti joni noon alhamdulillah hay waaliɗa hatta hito ngo yaha ka muuti par ce que joni na hitoma ngon an woni naɓude ngo doole ma ɗen ko micro ji ni woni e naɓude wabillahi tawfiq dewgal hoore dewgal si hawri goɗɗo o waɗi ɗum ɗon o wowlanama o jaɓani accu joni haray si on ɗon himo julɗude si hawri on tigi no wawi julde ɓawa makko no sella ɓeɗo landi ko mo jombi dewgal e hoore dewgal o yeetama noon wonde he awa ɓeygu ma o hari ko ɓeygu goɗɗo goy hari o accitali oyna mbiɗo andi koy ɓeyna awa accutuma ɗum ɗon noon mi wakkilaki komi yiiɗo komi accitata ɗum ɗo few o sano accutude no woodi sonnaɓe goo si on tigi fuɗɗodiri e maɓɓe haray allah taw hara kono dagori kono sina ɗum hara e ɓitana wela accutude few awa joni noon oɗo saliɗo accutugol o sonnajo ɓay mo jombi mo andi joni ko dewgal e hoore dewgal o jogui oɗo si mo julnude joni o woni almami ko almami no sella julugol ɓawa makko no sella julugol ɓawa makko ay kanko julde makko nden no jaɓa kono noon mo jogui bakkatu ɓayna dewgal laaɓugal o jogui kono ko ɓay ko subatu nika no nandi e dewgal wiyatake ko sina laaɓuɗo ɓay no nandi e dewgal o ƴamu o hokka o waɗi teŋe ko no dewgal waɗite noon o waɗi ko woni tun lam yusadif mahalla nokkure nden jakka ka waɗa ɗon na e place mum kono noon himo hani accutugol debbo o few no wayi o no wayi no andi debbo ko weeli wo ñande mayde ari on tigui serta e makko yon tigui eto o eto hara koko laaɓi dagui yo accutuma o gayna o négocie noon kanko e gorko jombunoɗo mo lowo hay siko yo yeenumo toon no joni accutu ɗum accutu fi Allah accutu yandi fi Allah yandi mi jeeji
o ɗuman no imo wawi humitoyde hakkude maɓɓe kadi o billahi tawfiq fana hewa joni ko sonnajo tawa ko ala ɗum ɓiɗɗo makko on feƴƴina ɓawa makko anon on gueɗal dow wattine kako noon sonnajo mo artoya ɓawko ɗum haray no hani kaw yaaka ɓerɗo juuroyo on gabru ka on haray ko honno ɓeɗo ko landi ko sonnajo ɓiɗɗo makko faato e ɓawa makko hara wala ɗo o arta noon tawa ɓiɗɗo on surroyama so tawi mo wawi yahugol ka berɗe o juuro gabru ɓiɗɗo makko on no yeddodira si sonnaɓe no sella ka ɓe yaha ɓe juuro gabruji ɗi karamo ko ɓurɓe ɗurde ɓen on cheikh boun basi en e waɓen ɓen wayi ɓeyni sellata tippugol e kallaɗo maki ɗon la'ana allahu zawarat al quburi la'ana allahu zawarat al quburi allah huuɗi sonnaɓe hewɓe juuroyade gabruji ɓen woɓɓe inni ɗo ko si on tigi ɗuɗɗinay o ɗo na ɗuɗɗingol oɗo no gasa kon nde wotere tun o yaata wono cheikh albani e woɓɓe goo ɓeyni no dagi ɓe wiɓe no dagi ɓe ƴetti oɗo zawarat hewɓe juuragol ɓe ƴetti dari goɗɗo goo laɗo maki kuntuna haytukum an ziyarta ko ɓuuri fa zuruha hari mi haɗi on juuragol kabruji ɗi joni juure o wi ko moftere fof o wi ɗo rewɓe kadi no naati nder ɗo o ala kullin ɗo si tawi so yahi ko fesugol iiro maapo taw yew so waɗay to munkarat haɗa ɗagaki o yaha simo waɗi jogui dabtu nafsi mo andi ko pellet o fesoyta toon fi ɗum o iiro o liɓa conci o waɗa ɗum ɗo e ɗum ɗo haray no wawi ƴettede ngol konngol ɗa mo wawi yaada ko ɓuuri moƴƴude konngol taw yaw fi nam nam baronti mo salliji lawol ɗo ni ngal so bewi ɗum ƴara noon jiwa noon jan ɓale jan so hara salli ɗo mo ka ha salli ɗo mo ɓeɗo landi ko ɗe di e wonde ka laawi men ɗo on tigi salligo ka muuti o ara noon o jumpaɗan ndiyam so hewti si tawi ko jumpiɗan ndiyan kon ndiyan goɗɗan hara no ɓawli si tawi haɗa salligi on boni haɗa salligi on bonali ɗan no gasa ndiyan ɗan hara wonde goɗɗan hara no jilli e soɓe seeɗa kono ɗum ɗo ɓeyni mimma ta'umu bil balwa koko tawata ko tana huɓutuɗo goɗɗo mara feere ɗum ɗo haysi soɓe no nder toon seeɗa haray ko seeɗa waɗi istihlak ɗum ɗon hatta ɗan kontaki ko soɓuɗan imo wawi jumpude ɗan ɗon o yaha haysi o lootali koyɗe makko ɗen o juulira noon so heeɓi ka o loota koyɗe ɗen ko ɗum ɓuuri moƴƴude sina ɗum haray mo wawi juude noon ella ala mum nam bari nam waaleykum salam ani bolondaga no jogui berɗe feere ɓeɗo ko landi o nokkeli go e Fuuta nokkeli go ɓamene ɗum ala kamen minen ko berɗe goto men mari foppo ko ɗon hay yettosoɓe ko ɗo surrete wo nokkeli go e Fuuta haray suudu ɓe no mari berɗe ka wattina ko on ɗum woni nde ñawore ella ala no dagi ka suudu ɓe moƴƴina warana hoore muɗum berɗe yowoni tun berɗe gara ɗen ɗon ko fi sabilillahi ɗen ɗon wona wattina irta yo taw hara kadi ko kamɓe ko woɓɓe okki hara ko nokkure okkande sawa amɓe fof ɓe kasi ɓe waɗi nokkure wotere mamo ɓe suudu ɓe waɗano e hoore mum feere ella ala e muɗum no dagi o ɓeyni landanode aray ɓe mari gorere joni noon ɗon andi jodiraɓe men ɓe kamɓe fayra ɓe jatodira siɓe jombini joni noon haray si ɓen ɓe addoyi fi hawtugo maɓɓe ka suuma e ñamede siɓe addoyi haray sino dagi ka ɓe hawde woɓɓe ɓe wi ɓe jogii gore ɓe weldiɓɓe e leƴƴi goo ɓen kañum ella ala ka maɓɓe jaatagol haa gayna jombwa noon mo jaati on joni noon hiɓe hoɗidi no gasa ɓen ko noon gerdi kañum e ɓeygu muɗum hari ɓe jaatondirino si ɓe jombidiri si woni suuma e ari est ce que ɓe hiɓe wawi hawtude e on ɗon gorko
ñaamete o adda ɓe adda ko maɓɓe kon ɓe hawta nokku goto ɓe ñaama ella ala no dagi adama kamɓe ɓe yiiri noon aray ɗum harminta ñaamete on harminta hawtugol e maɓɓe aray no dagi ko ɓuri moƴƴude on tigi mo ɓe ñaama ka muɗum fi andingo wonde kañum ɗum ɗon wela ɗum kañum dakora ɗum ɗum kono noon nawdema ɗum haɗay harmina ñaamete on wa akhiru dawana an alhamdulillahi rabbil alamin shukran jazakumullah khairan aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh o si yarini men jaɓata goto ɓatto dani e kadi hiɓe interdiri yimɓe salmingolɓe fi holɗo nawnar ni fewno ka fewni ɗo de jamanu no mari muskila e mum dirti kono ala rekkimine ɓawa iwi noon iwi ka e waɗi 28 70